ለይለቱል ቀድር ተጠባበቁት በረመዳን የመጨረሻ 10 ቀናቶች ይላሉ። ኢዘን ረመዳን የት ናት ማለት ነው? አሁን ኬላውን አገኘ ነው። ረመዳን ውስጥ ናት። ነዓም ከረመዳን ውስጥ ደግሞ የት ናት? በመጨረሻው 10 ቀን ውስጥ። ከዛም ነብይ የበለጠ አብራሩት። ምን አሉ? ثم في الوتر አሉ። በጎደሎ ቀናቶች ውስጥ ነው። عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج إليهم صبيحة 20 فخطبهم نبي صلى الله عليه وسلم رمضان بهون بحيانيو كان وطنا خطبة درقوا محاضرة درقوا من قالوا إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها نيكو الله ليلة القدر أساي كانوا يتندونش زرقن رسات ويم ترسين فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر المتفق ግን አሉ 10 الأواخر በመጨረሻ 10 ቀናት ፈልጓት። ከዛ ውስጥ ደግሞ በጎዶሎ ቀናቶች አሉ። ጎዶሎ ቀናቶች እነማን ናቸው? 21 23 25 27 29 በእነዚህ ፈልጓት። ከነዚህ ውስጥ አትዘልማሉ። እቺ 1000 ወር ያህል አጅር የምታስገኝ ፈልጓት አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።